Orhan ne hak etti? En ağır cezayı sen kes, sen ver cezasını. Ben bunu hak etmedim Seyran. Ne dersen de, ne yaparsan yap. Ben bunu hak etmedim. Benim aklıma gelmedi de Kazım'ı aldırmak. Hoş gelmişsiniz Sertar Bey'im. Kim bu Serter? Ferit'le ayrı olduğumuz bir dönem vardı. Keşke. Ama şu an Orhan'ın sana çok ihtiyacı var. Her şey için teşekkürler. Daha hiçbir şey yapmadık. Yapmaya geldik. Abin yerine sen ölseydin de bu durumlara düştüğünü görmeseydin. Bana sorma, istemiyorum. Buyur. Değilsen söz veriyorum. Daha ne kadar açmayacaksın acaba? Bana bu halinlerden bir... Bırak babamı. Kimsin sen? Pelin Hanım. Her şeyi o planladı. Bunu sordun. Yarısı bende inşallah. Mükemmel. Hastalığın daha fazla ilerlemeden eve dönmeni istiyorum. Güzel şekilde intikamımızı alacağız babamızdan. Ne diyorsun? Kim bebeğin babası? Bir hesabını sorucum. Allah razı olsun. Kızım zaten bir tanesinden. Ne oluyor orada? Böyle bir şey benden nasıl saklarsın ya? Ferit bunları duyduğunda ne yapacak onu... قفلت الحلقة. سيران قفشت فريد وهو يهرب بأرهان وبلغت الشرطة عنه. وفي الإعلان الترويجي الحلقة 56 أن سيظهر أبو الطفل سيرتار وهو كان علاقه مع بيلين أثناء ما كان فريد وبيلين منفصلين ودخل في حياتها في ذلك الوقت ستكتشف الحقيقة وبكده ممكن نقول باي باي بيلين وربنا يتولاك أما بالنسبه للالم اللي أتضرب على وشها من أمها كان نفسي أنا اللي ضربها بعد مبتعرف. وكما كمان من المتوقع كاظم لن يطلب المال كما الكل متوقع بل سيطلب أن سيران وفريد لن يطلقا وان يتخذوا قرارهم بأنفسهم وان هاليس لا يتدخل بهذا الأمر ويجعل الأمر متروك لفريد وسيران. وهليس غا سيقف ضد إرهان حتى بعدما كلمته فكات يفضل على موقفه ويدخله السجن والله مفتري هذا الرجل رغم بصراحه ورهان يستاهل. لا تنسى أرجو منك يا صديقي الصدوق لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لكي نكون أصدقاء.